Good evening, sanibonani la ekhaya bafowethu. Ninjani? Asithembe niyaphila. Sinibingelele kusihlwa nje la. Nibingelelwa umfoka Mkhonza as usual njengoba nibona ke. Ngihleli no professor namhlanje. Ubuyile ubamnkosi. Njengoba ngangithembisile ukuthi uzobuya indoda ehlala ebusy ke le. Hlala ehlenyuka bamnkosi uhlala ukuphithizela phansi phezulu. Ziyabuya kuyasetshenzwa mhlongwane. Kuyasetshenzwa. Indoda iyophumula ethune. Hey gobe man, gobe ngempela. Lesikhathi asisatholakala kalula size sisithole eminyameni kanje. Yeah, but hey, indoda kumele isebenze. Indoda kumele isebenze. Yeah, kwathiwa naseBhayibhelini indoda nawo umhlaba. Insimo indoda ayigcine. Kusho ukuthi kwathiwa sebenza kuzuzona. Unakuhlala kusetshenzwa ngaso sonke isikhathi. Hayi kunjalo. Uneyaphila kodwa bamnkosi. Siphilile kakhulu mhlongwane siyabonga nje. Impilo ikhona impilo. Hayi siyabonga kakhulu. Umsebenzi eMK uyaqhubeka. Umsebenzi weMK uyaqhubeka baba kubhizi kumatasatasa siyehla siyenyuka. Phansi phezulu siyahlanganisa Mkhonza ngoba makungahlangana kuzawutsheka. Kuthiwa igeja liphansi. Igeja liphansi impela funa lingena belimi. Kodwa vele sisele nezinyanga ezingakho kuma election. Ngoba ngizwe ngathi in between November and bani konke engengayizwa IEC. Yes mhlongwane sibe nomhlangano lapha ka IEC. 3 months back ngoba siba nomhlangano after 3 months bese kwesithathu nje lo besingene kuwo ngolwesine last week bekumhlangano wesithathu kusho ukuthi uzobala 3 6 9 kusho ukuthi sino 9 months siqalile ukusebenza ne-institution enkulu ka-IEC. Yes, so sithe masifika kulomhlangano esisuke kuwo last month angazi noma bonga i27 yini angisakhumbuli kahle 3 months back. So bekunesihambeli sethu esivela khona kwa IEC sa ku province ngathi ke kubene ingxoxo ke babonisana ama date bathi ukhetho kungenzeka lube ngo4 November next year. Ukuthi uzobona ke manje ukuthi njengoba siku asithi nje 6 September singasawabadla o5 asele. Asithi nje 6 njengoba ubona nje ukuthi uSeptember November December January February March April May June July August September October November. Kusho ukuthi u15 months lo. 15 months. Yebo. Hayi sekusaduza. Hayi konakele bathi ke lingahle libe nge4 November uma lingabanga nge4 November lizoba nge27 December. Uma ngabanga nge27 December sewuJanuary 2027. Yes kodwa kuyawuba inkinga mhlongwana sikhismusi bese siyovota. Cabanga nje. Bayobe basifakile enkingeni. Sisadwele ifestive. Ngoba ilo icontract yamakhansela akhona iphela ngoNovember. Kusho ukuthi nge1 November sekuphelile. So uminister uphiwe ngokwe constitution igrace yokuthi angafaka u3 months. Okusho ukuthi singathi November December January. Akumele kodwa kudlula uJanuary ukhetho lungekho. So angabasayinela futhi athi ngiyaninika lo 3 months. Qhubekani emkhandlo umsebenzi. Imkhandla iqhubeka isebenze. Kodwa igrace iphela ku3 months akufuneki yenqele ngale kwa3 months. Yes. So okusho ukuthi nakanjani uma uminister ebaphila u3 months kumele agazethe nakanjani ukuthi ngoJanuary ukhetho lukhona. Kodwa ke phela enye into esishaya ngithi sijahena nangu u2029. Yes. So kusho ukuthi sekuyinika uIEC ispace i-confined space akasakhona ukusebenza kahle. Izinto zakhe yabona uIEC umuntu olungiselela ukhetho ngendlela emangalisayo lokhulu ukhetho lwase South Africa so akakwazi naye ukuyincintsha isikhathi ukuthi manje sekunje yabona njengoba ngisho ngithi sinelo sinemhlangano emithathu manje seyibambile
uyabona ukuthi kunzima ngempela mhlungwane. Yeah, konakele kakhulu. Yes, njengoba siyibambe manje nje siyoze siubambe ngoNovember. Okay. Uyezwakala nje noma uyibeka babu Nkosi ukuthi lezi zinto lezi ma election impela hayi. Unolwazi ngazo. Ngoba ngiyathola njengamanje ukuthi kukhona ipost oyitholile njengamanje recently. Angazi noma ngizolungiswa nguwe kodwa mangigeja yokuthi ube i-election manager eMkhondo kulokhetho olizayo. Angazi ukuthi ngiyageja na. Yeah. Kuthiwani? Oyithola ishisa mhlungwane. Awungichazele kahle mhlambe nomlaleli la nombukeli ufuna ukuzwa indaba enjengale. Yes, eMpumalanga kuye kwangafana nasesikhathini esindlulile kukhetho olundlulile. Yeah. Kulonyaka lona ku-improvile mhlungwane ngoba kumele ku-improve. Okay. So election manager wethu ku province uqhamuke nohlelo oluhle kabi wathi angifuni ukuthi nje ngivele ngithathe abantu bangene babe ngama election manager ngoba sizosebenza naye ekahlehle. Okay. So wathi ke kulonyaka lona ngifuna kube nendlela yokuthi abantu abangene ngokwamakhono. Okay, kodwa ubani election manager eMpumalanga? uJonas Mashaya ngizosikhumbula isibanga ngifuna ukumosha isibongo sakhe ngoba yeah insizwe ebuye esebenza ngokukhulu kuyimisela engathi ikhaladi mhlongwane. Okay. All right. Okay. Yeah. So ithema yenza lo hlelo ke mhlungwane yayisithi ke kulonyaka lona akube nama interview. All right. Then wakhipha ke ukuthi abantu aba interested ukuthi bangaba ama election manager basebenzele iMK kuma election abafake izicelo ukuthi ku identifywe abantu noma babe yisihlanu. Okusho ukuthi bazoba ama election manager kuphi? Ku sub region. Kuma sub region. Yes, kusho ukuthi nje njengoba sinama sub region awu17 eMpumalanga sinama sub region awu17 eMpumalanga sinama VDs awu400. Okay. Yeah. Uphethe file. Uphethe lonke file. Yes, eMkhondo sinama si sub region eyodwa enama VD awu79. 79, yeah. Okay. So kusho ukuthi kuwo wonke lama sub region we17 kuno election manager we sub region okudingeka ayokwakha istructure ze election team. Le election team izoba nabantu abawu20 okusho ukuthi sisamelele ukuthi eMkhondo sibe nabantu abawu20 esizothi babheke ukhetho. Labantu abawu20 bazosuka bese beyehla ke eMkhonza baya kuma branch wabo. Uma befika kuma branch wabo nakhona ba create I team. Le team ecreate kuma branch izohamba iye kuma VDs. Okay. Ake sibekise njengawe mhlungwane lapha eIphunzini ngoba ngiyazi ukuthi ungakhona. Lapha eIphunzini mathathu ama VD. Ngalokho kudala lokho kusha isasinika amabili manje. Kodwa ayikaphasi ke sobona ngoOctober ukuthi ithini. So ithi ke kulama VD eyase Moving Church, eyase Faith Mission, eyase Ndawonye. Wonke lawo ma VD kumele kube nama election team akhona. Azobe asibhekela ukhetho a reporter ku branch, I branch iyathatha iletha ku sub region. Okay. Isimina ngiyathatha zonke lezi zinto ngireporta ku regional manager. Soba ne regional manager. U regional manager uyathatha naye umikisa ku Jonas ephezulu ku provincial. Go provincial, yes, provincial election manager. Okay, just for clarity nje ngifuna ukuthola ukuthi le position election manager ake siqale nje ngayo le yakhe uJonas. Yes. Iba kanjani kukhethwa from political party thizeni noma kuba kanjani? Yes, ngoba phela I province kusho ukuthi iyabuka la ukuthi ubani o capable ukuthi angasiranela lama election. It doesn't matter to vela kiphi party as long. No, ngithi kumele kube la ngaphakathi.
mase sizothatha ngaphandle izasibulala funa abe wale organization yes as-empower labantu bethu la phakathi ku Okay. MK Alright. uyabona sikwazi ukuthi sithi nanka mhlawumbe ama post aphumile abantu be MK applyani sifuna u provincial election manager. all right Yes okay iba ngaphakathi ngifuna ibe clear ukuthi even other political parties nawo nama manager wawo nawo noma kuba kanjani kumele kube Okay. kanjalo kumele kube kanjalo sesisila kwamanye ama party ngengibone kuno PLC umuntu ohleli ngale kwa IEC uye abasebamenza ke uelection manager sayinela ama party agent yes adile nokhetho so wona mawuthi election manager we province uJonas it means he's an election manager omele iMK party IEC yonke into yeMK party ema election MK party yena uje udila ngalokho ubambisene no organizer kokusikhwameni inkuna no deputy wakhe ke uNthabela yibo ke abadila ngokhetho uma uzobuka iconstitution yethu ufuna benze sure ukuthi ama banner akhona ama t-shirt akhona amagaziba akhona ama boards akhona yonke leyo nto leyo nje ukuthi ikhona then uJonas owakho umsebenzi usuba ngapha ke ku-administration usuwenza ke ukuthi indlela yokuthi sizoreporta kanjani kuye ake sithi nje nathi isekuqaliwe kuyavota sesiyasho ukuthi isiteshi esithize sithole sina lento kanje eyonakele then bese ke lapho ke kumele sibe no section section 55 we Electoral Act uthi ama objection nama appeal so I objection yakho kumele uyibhale with 3 days objection if indlule ku 3 days kumele ube ne concrete reason yokuthi why ungayilontshanga within the period kusho ukuthi akumele kushaya u9 elangeni lesithathu u9 ebusuku yes akumele kushaya u9 elangeni lesithathu kuvoti okusho ukuthi kumele ibe la nje makukhona into enisolayo whatever funa nenze short fast nithola nigcwalisa iobjection babanike objection form lapha nigcwalise ke isikhalo senu ukuthi lesi nalesi kunama details akhona kumele kube ne ID number yakho amagama akho stand number sakho ama phone number akho so yabhala ke i reason yokuthi why you object bese kuba nalento eyiappeal ke mhlungwana iappeal ithi iappeal yomuntu oyedwa ake sithi wena uthe uyafika kwa IEC uzovota uma uthi uzovota wathola ukuthi u commissioner usukukhiphile la kumele uvote khona ufuna uyovota kwenye indawo kumele wenze iappeal ke lapho and manje la sofike sekulate so ufike asithi nje ukukhiphile at all ngaphandle kolwazi lwakho kukhona lokuthi bakukhiphe emhlungwane ngokungayo ukuthi nawe ignorant awunaki ngoba kumele sisisho nje ama comrade ukuthi kumele niyicheck hlala uchecka njalo ucheck ukuthi kuseni ngoba uyoyithola kwenye indawo ngephutha uyayibona ngicabanga ukuthi nabo basuke benze ngamabomu so kudingeka uhlala uyicheck so izinto ezikanjalo sesiyakwazi ukuba advise abantu ukuthi no wena yenza iappeal ukhononde kuye ucommission then kuzawuthathwa lezi zinto ziye zibonakala ukuthi no ziyamhlula naye funa ziye electoral court okusho ukuthi njengoba nje bobekisa ukuthi kuma VDs wonke kufuna kube nomunye okhona lapho osebenza under wena election manager yaleyo subregion uyo uzobesiza laba abanana ama complaint sifuna ngibe babe ba trainiwe labo bantu mhlongwane ungathi ubeka i-complaint uwenza i-objection lapha usenzele imhlolo nje bese kuthiwa bukani labantu beMK unabatrainwe labantu njengoba kuzokutrainwa ama party agent i-party agent kahle hle ayitrainwa mhlongwane ilanga elilodwa i-party agent ifuna i-trainwe mhlambe lento lena mangabe sekusendela ukhetho kube ukuthi bahlala 2 weeks lento ihlala ikhona la mqondweni kuningi okungenzeka lapha kusimoshe sekufuneka i-party ibe senkingeni kungenzeka i-party iwithdrawe bayikhiphe ekhethweni ngenxa ye-party agent eyenze into engekho right yes
so yilokho Mhlungwane. Akhuleka load shedding yethu le ngeke izizwe. Ngiyayibona le load shedding lena vele soqhubeka noma injalo. Sawusebenza Mhlungwane, sawusebenza right. So uma usayichaza ngaleyo ndlela bamkhosi athi ngizama kuyi-improvise. Yes. Ingasihluphi kakhulu. Yeah. Ngathi impela hayi ku right okay mina bayangibona lo ngibonakala wona mina bayangazi khanya futhi mina bayangazi athi noma ngenze kanje imnandi Mhlungwane ngiyibona imnandi bosayichaza indaba ephathi agent ama party agent kumele kuba abantu esibatrainer njalo ukuze lento ihlala ikhona la khanda phuphe yona ayicabange ayazi njengoba ezazi yena njengoba ngisho ngithi iparty ingathola ukuthi iyapenalizwa ikhishwe ngenxa yeparty agent ngama mistake ewenzile yes uma uthola abantu nje amanye ama party agent ayinaka izinto kuba nzima kakhulu yebo Mhlungwane shothi kafishane even namanye ama party lapha asengayisebenzisa imistake yeparty agent vele siyacapitalize angeke score phela masingacapitalize walala wena siyashaya thina okusho ukuthi mangilalela kahle lo msebenzi lo onikwe post yawo kuba election manager unomsebenzi omningi kakhulu Mosimonjana mkhulu kakhulu Mhlungwane ngifuna ama party agent konke kubheke wena ukuthi kube neorder yonke lento echaza mawuzothi nje Mhlungwane 79 times 6 yo Phela metha ngiyenzanga mina. Ngiyabekisa nje ukuthi 79 times 6 kumele ubazi bonke labantu ukuthi lapha what 15 kuneyidash eziwu9 ngoba 15 everyday kuba namphathi agents of 6 wazi ukuthi kunabani lapha yana ubazi bonke labantu abanye bathi akwenzeke ke mina ngiyakwazi ukuthi la kunabani boy 6 yabo mase ngithatha ifoni ngifona ngithi hamba kanjani endaweni so i-champion kuba nabantu aba-championa lawo lezo iteshi ngazi champion ngazi abantu abawu5 asuka nabo la yabo funa kuhleleka ubazi labantu usebenza njani ungabazi abantu bakho Naqiniso mina ngiyayifikela ke Mhlungwane ngifika kuzo zonke le iteshi asikho engingasihambi mase kusetshenziswa ngiyakwazi ngihamba zonke le iteshi ngiyangikubona ngiyakodlule kodwa uyuthi uyafika kwabanye bakutshele nje into engekho ukuthi hayi i-complaint ethi ayibona nje angithi thina siyabona ukuthi hayi ayisingeka ay-entertain lento le beka lapha eceleni ive kuba into engacaci nje siyacomplaina kakhulu mani Mkhonza complain nento engekho engenamsebenzi yikho lokhu okufunekayo ukuthi asibe nolwazi singayibalekeli nale ndoda ebhalwe evamise ukubhalwa ngamagama amnyama lapha emhlophe ngiyaqonda sizabe sithi kuyibona bona ngizwa kahle Mhlungwane hayi ngiyakuzwa bamkhosi so Mhlungwane ake ngiyichaze ke le uma kuphume iadvert safaka ke nasifaka nabo uyayazi ke enye inkinga yabanye abantu inkani ukuthi makuphuma into athi umuntu hayi lena ubani uza uyenzana uyayibona uyini bese siya apply ke Mhlungwane MK bese ayabona ukuthi la madoda lawa ngasilekelela sase siba u9 ke Mhlungwane okay ben applyele le position so okay kwenziwa ke lawo ma interview ke ngoba yonke iprovince bekwenziwa lama interview aphethwe uye uelection uJonas ngatholakala ke Mhlungwane ukuthi bayabona ukuthi ngingabalekelela angiqoshwanga nje lapha Mhlungwane emgaqweni kwathi wabuya Nkosi siyakuzama njengosibari kubonakala amagalelo akho bathi njengosibari wasenkandla siyakuzama kubonakala amagalelo akho ukuthi uke wawenza babonile Mhlungwane interview Mhlungwane phela sisabe mase siya interview angithi lento usuke so uyazi saya ke interview Mhlungwane sangasaba bathi simanga ke sasenzeka babethi ke labantu bonke hayi mase qedile sekubonga bathi siyabonga ungathini ukuyibongela noma khona ufuna ukugusha athi umuntu ngiyabonga ukuthi ninginike ithuba lokuthi ngize la ngiyiphasile angayiphasi sicela le ndoda ewubaba uNkosi iqhubeke
ngoba isenzele umsebenzi omuhle uyayibona ngayishaya i-interview Nkosi yami Mhlongwane bangibuza impela kwaba kuncane ndawo nedi ngangikhuluma ke Mhlongwane wawuyibeka indaba ngoba bafuna uyibeke le ndaba usho ukuthi ila okay ngimthathela naliphasela kulomfo right yazi bamnkosi le ndlela oyichaza ngayo iyangijabulisa kakhulu ngoba ingitshela ukuthi mangabe le ndaba seyikhuluma kuse early kanje kusho khona ukuthi umsebenzi ozokwenziwa ku-MK Party uzoba impumelelo ngoba nje ukuthi njengamanje sho nje manje maybe konke ama-sub-regions o-79 njengamanje asenama election manager exactly okusho ukuthi manje ifocus seyikuphi sekutheni lawo ama-election manager abuke ngaphansi kwawo manje ukuthi kwenzakalani isetshenzwe thina ke sinenkinga Mhlongwane siyasebenza ngeke sibamba umhlangano laphiyana sangena ngo6 saphuma ngo10 kuphi owane umhlangano wayo sisanda nje kukhethwa kwathiwa i-meet and greet yes na wonke lama kwaphenduka kwaba umhlangano onzima kabi onama minute amade mithana sub-region managers so uyabona ukuthi isikhala sikhona la manje siyacela mani iprovince isilekelele kakhulu ukuthi kube nalomhlangano wa physical ngoba Mhlongwane kukhulu kakhulu kumele sigijime kumele siyogijima impela la ku election manager okunye Mhlongwane mhlambe okungasuke kuphazamise ngoba abantu bayakhetha phela idemocracy iyasebenza cha laba kwethu akusebenza idemocracy la interview nje uhamba uinterviewe baneliseke bajabule ngawe bakuthathe kube election manager akwenzelwana ama favor akubizwa umhlangano ukuthi libozani nizophakamisa izandla ukuthi ubani uelection manager manager phela le masikhuluma ngemanager funeka ngathini idata ibe khona in short ne-experience ne-knowledge ngalo-msebenzi size nge-electoral act la kumele ibe la khanda funa ukwazi konke lokho not ukuthi kufuna kube unomkhonza nje oba nje yabona izinto eziningi oyichazayo mina njengomkhonza nje ngiyazimangala ngizazi sengingafuna ukungena kwi-position enjalo manje abantu bathanda ukukhetha akukhethwa bakwethu la lena vele ifuna umuntu onalo lwazi lana kufuneka umuntu onalo lwazi okhethebule sibuke neskillanyana lapha sibuke namaphephanyana yabona njengathi nje phela mkhonza sithe ukuba ne-management 3 yebo senzile wo management lapha ngeke usichance nje functions of the manager siyashaya lapha ngikutshele ngePolk Mhlongwane ngeke usazi ke mangikhuluma ngePolk ngoba phela ngikhuluma ngeplanning organization yayibona lezi sengiyalahleka kwami so if uyi-manager kumele ube ne-planning kunama planning ayi short term kunama planning ayi long term asiyeke Mhlongwane le ngoba kahle if kwenze ku-interview efana nale agcini ngendlela obuzwa ngayo kubukwa ne-CV yakho ukuthi inonile yini ama-qualifications wakho ama-comrade wahamba yofunda funda ama-comrade gezwakala funda ama-comrade yakhona ukubona izinto ngoba lezi zinto sifana nokuya Mhlongwane okuncane nje kufana nokuthi kule process le kuzomela sibe nama-PR kuzomela sibe nama-council ake sibuke Mhlongwane ngubexele la asingayi phezulu ku-national asize la kuma-local uma ungaya lapha kamasipala bazofike bakutshela ukuthi baneyikweleti uyabona sikweleti imali engaka ubuze imalini imali engenayo kumasipala waseMkhondo bakutshele bathi imali encane kakhulu engenayo abantu bakweleta kakhulu nenye nje imali uthola ukuthi badalwa ama-service provider uyabona bese uthi okay ufuna ukuba ikhansela uzoyithatha phi imali wena ngoba banayo labantu ngoba phela mawufika ungene e-office lakho kumele usebenzele umphakathi ukwenza lokho kudinga le mali ngithi mina Mhlongwane ungene ube umeya na kusasa uthi ududulele ebusuku ungenile namuhla ufungisiwe uthole kuno zero hayi ungatholi lalela Mhlongwane ngiyiqede kuqhuma i-transform ebusuku bakufonele bathi meya sekuqhuma i-transform na one day ungenile ugijime uthi uyobona lapha ku-transformer bafike bathi lalela
mlungu le transformer lena manage ingabiza 130 million. But MM usenza njani makunje athu MM ayikhona indoda beyisiza lapha ye service provider manje siyikweleta 260 million and sihleli nencwadi ebuye ecourt la ithi lo muntu akabhadarwe next week. Le transformer le ngawe uyasithengela lo muntu manje sino 260 million esimkweleta wona. Uyabo shisa ikhanda. Utanye lapho uyimeya manje. Ufuna ukuresign. Kunamalini eaccounting ngathi na 130,000 ebank lamasipala kuno 130,000 nawo lo 130,000 kumele senze ukuthi strategical uzoyithatha imali wena masingena la. One uzotututu yelokushini uthole ukuthi ubuka lapha wehla lapha ebridge ubona intuthu phezulu elokushini. Kumele uyongena lapha ephunzini bavalile kuma reservoir. Umphakathi uyatoyitoya. Uthi uyabuya la drobheni bathi hey akuma pothole kenye. Yabona ke lento is very stressful. Izinto ezisimple mhlongwane singajaha ukuyoba ngamakhansela nabo laphiyana akukhulunywa ngento eningi mhlongwane. Ngoba kuwe ujabulela ukuthi wena uthole le position leyo kodwa wazi what is involved la uyakhona uyabona kushubela sowuphakathi mhlongwane uzoyeka lo mphakathi awuyazi lento ulindele iservice umphakathi yena ufuna uthe wena uyi-MK uzokwenza ukuthi nokuthi uzoqeda ilo shedding because uyas-discourage manje thina sifuna ukungena emabhodini la ngifuna ukungena ebhodini kodwa acabanga la uyakhona bayokutoyitoyela una 3 days ungenile abantu ba expect ukuthi MK once iyangena zonke lezi zinto zizokwenzeka ngo 3 days so kanti kuyalibaleka ukuthi la singena khona konakele yabo and abanye obhuti ke ukhumbule emhlungwane ukuthi bangomaster abalezi zinto zamatoyitoyi bayithatha lento ngetoyitoyi bazobe be excela lapho uyayibo so ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi umhlungwane kumele abantu esizobafaka laphiyana kuba abantu engathi bathe ukuthi la mqondweni bakwazi nokuthi ukubona ukuthi okay endaweni eso bangcono ngani ugesi wabo ezweni eliso uso meya singak advise ukuthi lo gesi asiwenzeka so kuze uzoba khona uzozama ukulingana abantu because ubonke omasipala bayakweleta makuthiwa ukweleta uEscom imali engaka kweleta uWater Affairs imali engaka mhlawumbe kuthiwa ukweleta o 300 million uthi ubuka ibudget yabasebenzi laphiyana mhlawumbe ithi 30 something million a month uzoyithatha aphi le mali so asiyeke emhlungwane ngiyakuzwa ngizama nje ukuthi ake siyibukeni lento akusiko ngoba abantu abaningi emhlungwane bathi hayi bajaha ukuyothola amathenda lapha kamasipala omunye ukuqhasha abangani bakhe ingane zakube engasebenzi ihlobohlobo zakhe akwenzeki kanjalo mhlungwane masifika lapha kunemithetho uzoboshwa kusetshenzwa lapha ngengqondo yakho nangenkani nishothi nje makuthi commander noma comrade uzimisela ngokungena komasipala uyosebenza ezikhansela ufuna uzazi lezi zinto lezi zizokulimaza uzilindele lezi zinto esikhuluma ngazo ngoba awulali mhlongwane lapho uhlelo uyikhansela ekseni kufika nangi ugogo Mkhize lapha yana ula gateini ukulindile uthi uyavuka ekseni uzwe ingane zithi baba nangi ugogo Mkhize ugogo Mkhize yakutshela abantu abama babuyanga izolo ebusuku lona omunye bamgwazile lapha eThavela ututulo ndokunanga ugogo Sikhosana ngapha ugogo Sikhosana ushonelwe akana mali yokungcwaba yabona la kiwa khona sanganika hayi ukuthi kuyontshontshwa bakwethu kunzima lapha phambili kuyasetshenzwa lapha akezwakala hayi sesikhuluma nezinto ekungamele sikhuluma ucanti sibalekile ngoba phela masikhuluma ngama local elections vele iqiniso lokuthi sikhuluma ngawo amakhansela uzoyithatha wena imali ayikho eSouth Africa ulo ubaba uGodongwana uma yememezela ibudget ukutshela kahle athi
le mali i deficit lento engiyisho la i deficit kusho ukuthi lokho esinakho kuncane kunalokho kumele sikhiphe sekumele siyoboleka yayibola ikwelede esinazo so ayikho le phezulu wena ku MK uzoyithatha hapi yo akufuna abantu abazoba nomqondo wokuthi lento siyishape kanje abazosisiza in short nje singabe worried noma singabe nomona noma sibe mhlambe njani makuukuthi kunezinto ezizohamba isuggest abaholi bethu in terms of le ndaba yama council and everything because kungenzeka iMK iqhamuke nama suggestion ukuhamba kwesikhathi ukuthi icabanga ukuthi indaba enza ama council kwenziwe kanjani mhlongwane lento yama council ngabe ngiyayikhuluma manje yabona kungcono kuba ikhansela just ngene ebhodini PR or what once waba iPR sinokukudonsa noma yini mawusubona ukuthi ngathi ayilana kusahamba kade siyakudonsa sifaka omunye kodwa vele iPR councilor neward councilor lihluke ngani iPR li full time so sorry iward councilor li full time is a full time councilor okay iPR ilama part time councilor enzana ama PR ama PR phela ayalekelela nawo alekelela kulomsebenzi wama councilor uyabona angeke si identify awaholi ngokulingana nalawo imali eyodwa kanjani abanye be part time ngithi ngamakhansela nonke kodwa abanye ba part time abanye baphaka kancane behlele phezulu kodwa ngeke phela siyichaze kakhulu ukuthi ihamba kanjani ifuna isikhathi sike sihlale phansi kodwa nje kungcono kuba sebhodini ngoba mawu iPR sikudonsa noma ngayinini masibona ukuthi akusahambi kahle sithi hey baba buya sizame enye indoda kanti ewadini kunzima ngoba kodwa kube nama by election ewadini sibona lokho phela singaze silahlekelwe iwadi ngenxa yakho ukuthi ushaya udaka lapha yana and lento yenzelana mani into engekho yinhle mangabe ungeke ube nenhlanhla yokusebenza ugcina uzondwa ngisho ingane encane yabona injalo sensitive le ndaba so ikhuluma mhlongwane sothola isikhathi siyichaza ngifisa singene kwindaba le elo siyazi ukuthi MK is only 1 year old yes izohlanganisa 2 years ngekudala and stuff kusho ukuthini ke lokho iningi lethu esik MK sibuye endaweni ezihlukene and nje sibuye endaweni ezihlukahlukene khona abasasola nabangasithembi kahle uyabona kwenzakala umkhonzi hayi siyamazi uke waba nale yandoda lapha noma ubamkosi uke waba lapha ningamthemba kangakanani ke nazi ngani noma uzo infiltrate and stuff like that bamkosi ake sikhulume ngale nto le kubantu abafana nani abalidayo abasebenza kanzima kangaka MK Party izinto njengalezo ifika kanjani engqondweni yeni manje icabanga hey mhlongwane ukhuluma indaba enkulu yazi masikhankasa mhlongwane funa mangizokushaya mhlongwane ngifunde amaphutha akho ukuthi uwenza kuphi lamaphutha ngoba mhlambe uthola ukuthi ubani nobani niyazana mhlambe nisese ku kuphathe thini njoba sesila nazi ama weakness nama strength ngiyazi senilama lo maye semphakathini athi ngiyamshaya so kunalento mhlongwane ekanje ngifuna ukuyixwayisa kakhulu ngiyacela bakwethu nixwaye lento ngiyezwa sekuningi ukukhuluma okukhona ukuthi ubaba uNkosi uthunywe ngumuntu othize abantu abakhululeke ngiyambukabukela lapho ukuthi ungishiye ngamabomu ngapha ku MK cha akunjalo bakwethu mina ngiyimember ye MK ngokugcwele in good standing ayikho into oyingabaza ake ngichaze nale ye good standing ngizobuya kule ndawo esho kunabantu mhlongwane abathi ba good standing bebe bengekho good standing okay into ethi good standing isho ukuthi ugcwalisa iform lakho la bankwa ukubhenkwa kanjani ebank uhamba uyobhadala u20 rand oh yes we 2 years all right good standing lapho all right kodwa ke awukho good standing mawungabhadela all right uma sikhuluma iqiniso okay phandle ukuthi sesiyazama phela ukuzama kodwa a member in good standing umuntu ogcwalisa iform lakhe wabhenka walithumela eoffice le MK okay good standing lapho une membership number yebo
ngeke ukuthi good standing ungayazi ne-membership number yakho. Uma uqeda ukujoyina lapha bakunika i-membership number yakho. MK membership so and so and so and so. Wayikhuluma indaba. Awuze nayo bamnkosi. Yabona manje. Awuze nayo. Manje sizokubuza ithini i-membership number yakho yaku MK. Yeah. Awubhenkanga. Awugcwalisi neform uhleli nalo ekhaya. Okay. Uyayibo. Fak 20 rand yahamba uyibhenkele wena. Hamba uyibhenkele wena. Uthatha islip sakho ukliphele formini lakho. Makukhona abantu abangakusiza ubanike uthumele iforms uhambise. So uzokwazi ngani lifikile uzothola SMS mhlungwana ngithi bekutshelayo ukuthi shona mangatholi leyo SMS nje check ubuze emadoda kwenzekani lapho uthi ubamdlela kasekho nobabu babana uchawuke ungachoma sho ukuthi ufonela ioffice lika national organizer yeah kukhona lapha yana okhashiwe odila ngemembership. Oh yeah. Yes ngelinye ilanga nethi ngishiye inombolo zakhe bengizozisho abantu bakhona kunale but the office le national organizer lengasiza. Yes ukuthi umuntu ayicheck lapha uyicheck uzolemala njengoba uhleli lana nje wazi inumber yakho ngazi number yami ngoba ngihleli uthi membership number yami yak MK ithi mina phela ngiyimember in good standing. Okay. Yeah. Yabona nje mangiyenkandla ngimemeza inombolo. Okay. Awuze nayo bamnkosi mnandi ke le. Abalo ama members ka MK. Yeah. Awa register. Abhadara ama 20 rand. Ahambise ama forms wabo head office. Bese uyachecka so uma ulenza online nedike isystem yethu isase down. Angazi say right yini but ngigcina isase down. Once iyavuleka indlela elula ke leyo ngoba kwenzeka manje mhlawumbe ulinda 24 months 24 day hours. Yeah. Ikuvume ikaccept. Okay. Make ingak-accept kusho ukuthi kunento ethizo kumele uyilungise but ke izoshithi ke mayisifika lapha phansi ithi scanner i-proof of payment. Oh okay. So uyalibona le form elihamba linganayo i-proof of payment alijabulisi. Okay. Yeah. Ibe khona i-proof of payment. Kumele ibe khona i-proof of payment mhlunga. Wona maningi siwagcwalisa lapha etradini sigijima sala kukho wrong kodwa amnandi malibhenkiwe uyayilekelela iorganization. Yeah. So kuzwakala because uyabona le information ekhuluma manje la ngicela sibaningi singayazi. Yes ubobuka mina nje ngihleli nawe la abengayazi. Hamba ufaka mkhonzo ulethe ngikufakela ngikwenze phela mina ngizongiletha komnye umbuzo kodwa ungaqhubeka cha. Angithi mina ngikokodi mhlungwana angidlali ngabantu ngichaphaza abantu ngiyabona ngikutshela nje iqiniso ukuthi ilento ihamba kanje. Le 20 rand siyayifuna ngoba ithathwa njenge donation kuningi kumele ikwenze. So wena uma unganayo imali oyifakayo sizobaholela ngani labantu le MK. Yeah. Uyabo labantu abaphantsha lama forms laphiyana kunezinto ezincane efuna siyothenga amaphepha senza ukuthi nokuthi iyadingeka le mali le ye donations siyifake i20 rand abafuni imali enkulu 20 rand for 2 years mina kube yimi njengilaphiyana bengizothi 20 rand 6 months. Alright ngicela ukuchecka la ngiyezwa ngiyayikhumbula le ama 20 rand. Yes. But kube sekuqhamuka indlela yokwenza amakhadi later. Ngifuna ukubona ukuthi ihambisana kanjani makuthi ukhuluma ngalendlela indaba yamakhadi nale yalama 20 rand. Yes lamakhadi ngeke ngayibona. Ngambona nomhlonishwa lapha athi kuze kunokuthi ayithatha ngoba siyambona nomsholozi la ma social media liphethe le khadi azathi asilenze nathi. Ngifuna ukubona ukuthi lela khadi lihambisana kanjani na compared to le ndaba yama donation nama 20. Ukuzo kwami kule khadi lalu 100 rand ngithi. Basa kwakhishwa 120 mama. 120. Yeah, kwakhishwa 120. Kusho ukuthi khadi lo 100 rand. I-membership u20 rand. Possible yeah, possible into kanjalo. So engikucabangayo ngake ngathi ukuyibuza ku province le ndaba yamakhadi. Bathi ku province
abashonga ukuthi abanalwazi Okay. bathi sicela ukuyoyichecka Oh. ngoba thina ku province asikabi nayo lento yokwenza amakhadi ena ngikaze ngibe nenhlanhla yokuyokhuluma nalabantu abenza amakhadi Okay. bazochaza ukuthi cha le eyekhadi le iya MK Yeah. MK kodwa ayikho ngicabanga ukuthi bo comrade Bonandi Qhawekazi nje. Yakhumbula ngakwenza ne-interview lana comrade wami. Yeah. Nanikhona nisenzisa lamakhadi nizokhomenta kule video. Ngicela ba-comment basho ukuthi ibalekile le. Yes. Ngoba uzokhuluma into engekho mhlawumbe. Yeah, ibalekile kakhulu. Ukhuluma uphikisa into ekhona kanti ikhona. Uphikisa into engekho kanti ayikho. So ama comrade akhona azoyichaza le kodwa ngicabanga ukuthi i20 rand yayiya kwa MK. Okay. Yeah. Kusho ukuthi le lokhwanyana uma sebefaka ngoba phela ba travel futhi nokutravel bazoyithatha ngoba babelana nje babesuka ngazi kuphi kuphi behambela iprovince na. So I will never know but yiko ngithi abo comrade Nandi Qhawekazi ngiyakulandela kakhulu. Yeah. Ngiyazi uzokhomenta lana mawuthola le video. Nandi Qhawekazi ibalekile le info lena interview sayenza nawo sasenza nabo comrade Treasure lana. Okay. So ngicabanga izosiza le ngoba vele kuyafuneka sazi ukuthi i120 leya mase ibheka sicompare nale 20 rand ya before. Yes. Kusho ukuthini lokho? Ngoba ukhumbula ukuthi i-membership ke yaba u10 rand. I-donation. Ngake ngakuzwa lokho. Yes ke yaba u10 rand njengoba isibuya manje kuma forms amasha. Seyithi 20 rand. So ama comrade ngiyazi ukuthi kumnandi ukuba nekhadi. Siya appreciate kwaba bekwenza banganyamalali. Ayidingeke. As long as if nje into yabe right. Siya encourage ukuthi ama comrade awenze. But ke singa deviate bowusela ekubekeni good standing yakho. Yes. What you are a member in good standing ku MK Party. Yes. Silapha ephuzweni lelani lalokungatshazwa kwabanye esinabo ku MK Party. Yes. Yeah. La ngeke ngahamba kwezinye indawo emhlongwana ngoba siyahamba Nkosi yami. Mangifika lapha yana abantu bagijima beza kimi bathi sasila court. Yes, ePiet. Bathi abantu baba uNkosi sizwe umuntu othize uthi wena ushiwe nguye ngale ku MK khonto sambonela yona kune jacket nje futhi akuthengele yona ozoyigqoka baza kubona ngaleyo jacket. Ngifuna ukukusho lokho ukuthi akekho umuntu othize ongishiyile ku MK ngiyijoinele mina iMK angibizwanga ngizizele. Ayilikho elinye iqembu engiyimember yalo phandle kweMK. Iqembu engangiyimember yalo ngoba mina ngithanda izinto zami ziqonde. Ngahamba ngayosula ngafaka ipasi lami bathatha ikhophi yami yokungikhipha. Waphuma angeke nje kuthiwe noma sengimile laphiyana mhlambe ngikhethiwe ngiyinto ethize kuqhamuka iqembu elithize lithi member yethu le cha. In short when I have proof yokuthi wasula la ubuya. Ngasula la ngibuya khona. Alikho nje iqembu engiyimember yalo phandle kweMK Party engiyohlala ngiyimember yeMK Party noma kungathiwa ke seyingicasuleli iMK Party ngiyohlala ngiyimember yeMK Party ngoba ngiyakwazi ukuba discipline ngiyazi ukuthi ukuhlala mina ngihlalile isikhathi eside ngiyimember akungihluphi futhi ukuhlala ngibe yimember ngilalele ngibuke okwenziwayo eqenjini. Ngayulengise la abanye abathi ngiyohlala ngimember kodwa mhlawumbe mase besuswe kuma position angithi sine problem yokuthi ufake uya mabekufakela ubabuza ukuthi ningifakelani. Mabekukhipha uyabuza ngeke kubone sokuqhamuka ngolunye uphiko nawe eceleni manje ukuthi abantu bayakhohlisana mhlongwana. Yazi wahamba nabantu abayi5 uyibona umkhulu nalento yeGNU isibulele man. Omunye uyabona nje ukuthi yabo ngathola abantu abawu8 lapha ewadeni kusho ukuthi ngiyangena kuPR. Shothi nginkosi malanga. Yeah nginkosi malanga. Ngiyezwakala mfana. Yes. So siyacela kakhulu nisisize bakithi ningayithathi izinto ezishiwo ngabantu. Thina mina ngiMK ngiyohlala ngiMK
Ayilekho elinye iqembu engihlanganisa nalo ngaphandle kweMK. Ngicela nje lokho kucace. Ya, kuhle ukukhankasa ngami. Kusho ukuthi ngidumile mfana. Shothi nje whatever eke yashiwo ngawe noma umuntu anembuzo ngayo ukuthi uba Mnkosi ngabe lento iqiniso noma ngama namhlanje uyaphefumula. Ngiyaphefumula namhlanje ngishinto eyiyo. Angifungi mina ngithi impela yabona mangithi verily kwasho uJesu. Ngezwakala. Yes, mina nje ni straight ngiMK party kumkhondo sub region eGert Sibande. Yeah. Ku province yaseMpumalanga. Yes. Uconvener wami umama advocate Mkhwebane. Yes. And manje uthole i position yokuba election manager sub region yasemkhondo. Ngingazi ke noma Mhlungwane phela mhlambe bazangidonsa bathi hey buya ngapha ngiyadlala. Kuyokwenzeka. Ake ngingakakhohlwa. Imisebenzi eminingi vele. Ngingakakhohlwa Mhlungwane ake ngibongele nensizwa lapha ubaba uyenda umhlaliseni. Okay. eDremfontein eWard 18. Yeah. Iward yasihlupha manje Mhlungwane yathi khona la mkhona kodwa ile sayiluza ngangingekho saluza yona yodwa ilona ungamangala ukuthi iyona ward engayihambelanga le yase 18 le yase 18 and manje avele sayiluza mhlawumbe Mhlungwane kunalo ukuthi ngibona izinto iseza lapha awusichazele ngoba umhlaliseni ubaba umhlaliseni yes ngiyabonga Mhlungwane ngingaze ngikhohle ubaba umhlaliseni uqokiwe ke yena ukuthi ayongena ku additional region ye election team. Okay, ku region Phangwa sinophangwa lapha Phangwa siyabonga funa sike simsondeze naye la uPhangwa ngiyafisa ukuthi akasondele indoda enamava kakhulu funa sike simthole naye ke sixoxe ngoba khona amadoda anamava la ke maningi ahlela athulile nje uparuze bakutshele bathi hey wena lana bowuthini la yes uPhangwa what 18 siyayifuna lapho ngenkani funa sithathe wonke u19 la mama lama ward 19 funa siwatha yabona funa ngithathe lekhanda lami ngilifake la mathangeni uma sike sahlule alikwazi nje ikhanda kuye emathangeni liyoya ngalelo la siwathatha wonke emphakathi wasemkhondo iMK khona Nkosi yami sivotani hayi mase sibheka ngasemaphetshoni before ngifike kwile program ebeyikhona last weekend ngifuna ukuqala la kunento enhle engiyibona yenzeka emkhondo recently mangaphosisi cishe sekubanjwe ama meeting amabili nje manje afocus nje kwi unit siyazi ke futhi siyakhumbula eMpumalanga ukuthi sibuyaphi different factions nakuma sub region Mloyo uhamba naloya kodwa manje kukhona into engiyifakazelayo nami la ukuthi ngiyibone ngamehlami kuhlangana abantu abebedonsa ababhekele nabe bedonsa ababhekele before manje bake babonakala manje bese under one roof ku discuss izinto zomkhonto together about two meetings awusichazele bamkhosi nifike kanjani la ngoba Mhlungwane ake sithatha ithuba sibonge sibonge singamdlela umona umuntu esaphila insizwa yakayende lapha eWard 18 umthobisi mnisi umbono wakhe wake wathi yawuzama mina ngifeke ngoba ngisabi nokufa wake wathi yawuzama lo mbono bawuhijack wasukhobalwa nje indoda ethize kwase kuba yiye ngathi ihamba igijima nalento yahluleka ngoba nasiye yayo le unit so kwabiza ukuthi ke lo muntu owaye propose lento aphinde ayilide leyo kuzama ukuthi kube nale unit siyambonga umfoka yende lapho umthobisi akusomnisi sorry Nkosi yami sengicabanga ngale kuma kodwa vele base wathi nelodwa iphela bayafana futhi babuye wathi nelodwa ayiphele emvulana iphele yes babuye wathi nelodwa what 18 boyithu yes insizwe ezizwanayo mhlambe lapha phambi kwethu bangaxabana kodwa bayazwana ucomrade umthobisi mnisi yes not yende mnisi
ucomrade Umthobisi Mthobisi, yeah. Umnisi Okay. siyabonga kanjalo benayo ucomrade uChibi Okay. uNjabulo Mthabela. Umthabela ke Yeah. indoda ke leyo enomqondo onzulu ekuhlaziyeni izinto ingakho siyithumile ngoba ithunywe yithi le province iyahlaziya lensizwa Yahlaziya. ya bathi mabebonisana benomnisi laphiyana babona ukuthi injani lento basebeza kubhuti omkhulu ke bathi ukuhlala nami phansi emdala kunaba ngithi senginempandla Kodwa wabona ukuthi hey sijulile le insizwa lezi sayibamba ke emhlungwane yokuqala yabuya ke neyesibili yabanjwa Okay. Kusahamba kahle emhlungwane Okay. sibona ama comrade abuya kuma senses ngoba ufuna ngithi mangihlanyile ngahlanya uyabona nje thina singodla ukuladledle sikalobamba siyadlukulisa sincengi lutho uyabona manje ke funa bese masunabantu bese uyancenga ubuye uhlale phansi uyithobe bese usebenzisa into yokuthi sifuna ukuwina sonke yes uyabona nje mangithi ngenza imanagement kunezinto lapha yana ekuthiwa i-win-win situation yabona kukhona la kuthiwa uyaluza kodwa uyawina uyawina uyaluza yeah uboy ignedi so ichaza ngelinye ilanga ngoba sikhe esikolweni so usebenzise zonke lezi zinto lezi ukuthi kuphume ukuthula ngoba into ekhona ku-MK ukuthi sibe nokuthula sikwazi ukusebenza nabafundisi sikwazi ukusebenza namakhosi sikwazi ukusebenza nanoma ngawubani okhona iMK ngiyamangala kuMK makukhona abantu abayichwangchwanga abathukayo base kundaweni errong umuntu othukayo nje kuMK siyacabanga kuyajulwa la kuMK yabo umkhulu uyajula udlala ishares kuyajulwa la ucabanga umanje usuku ufayela uthuka umuntu wenze yonke lento so sizama ke ukuthi mhlungwane siyihlanganise lento yasemkhondo ibe ndawonye kukhona ke naloku ke mhlungwane okwenzekayo kulezi insuku okuningi mhlawumbe okungasenza sibone ngathi siyaphambana mina ngiyathanda ke ukuchaza into kodwa ingezwakali ebantwini bese uyibone ekugcineni ukuthi lento abeyisho ubaba uNkosi yile iyabona ngishumayela kakhulu manje pastor njalo ubaba uNkosi mina ngumfundisi ngiphethe abafundisi mhlungwane prof neBible school enkulu la kufunda khona abafundi injalo yes asikho lapho so sicela nje ukuthi ma comrade sisaqhubeka nalento yethu ye unity please asibambaneni singathukani ulimo oluqinile lungasetshenziswa sithandane siqhubekele phambili iMK yemkhondo ayibe yi1 uma sikhuluma ngeMK yemkhondo sikhulume ngeMK A1 izingane zikaMsholozi ezilidwa uadvocate uMkhwebane usemsholozi usasinike yena uadvocate uMkhwebane siyathemba ukuthi uSG wethu omuhlo sanda kungena omushasha uzasinceda kubuya ama structure ngoba ngeke usebenze ungana structure ngiyezwa abanye bathi bayosebenza iground emhlungwane usesigcina ngingadla isikhathi sakho kakhulu mina ngiya analyze kakhulu kunezinto ezingasisizi yazi komampela ifana nani kodwa angithi azisizi ngoba kusiko konke okusizayo kuyophilisa kuhle konke kodwa kuvunyelwe konke yazi mhlungwane kukhona athi umuntu asenza ama program mina kunento engifuna ukuke ngikutshele mhlungwane ngushiye nje neassignment uzobuya so uyisho lento mina I don't believe kubantu abagcwalisa ama forms usho ukuthi mase recruit mawuthi uyokwenza iprogram nje ufike ugcwalisa iform yeah I mean I don't believe mhlawumbe ungathi ukwenaba kancane angizwa kahle ngicela nomunye la uyayidinga sibuya kuprogram sibuya namafomu awukaka hayi mina emhlungwane angithi ku wrong mina ngokwami ukubuka yes yazi iprogram right ukuthi sibuya lapha kagogo bani bekunganampuphu safike sathenga impuphu kalogogo
ku 6 months ezoba khona sizoboletha impuphu silethe impuphu lapha lapha endaweni ethize bekunani bekunenkinga ethi hayi ukuthi igcwalisa ifomu hayi le yama forms Mhlungwane igcwalisa ifomu asushiyana Mhlungwane tshala utshani yayibona tshala utshani ngabe ngisho ngesingisi le manje tshala utshani ubunisele bube lihlaza izimvu maziza ziza yibona ini utshani obuhlaza zizothi mayifika la tshanini zidle angithi kumele besiyalala ilale itshisi ivuke idle ngeke isahamba ngoba utshani bunjani buhlaza so asitshaleni utshani comrade asihambeni singayazi ukugcwalisa ama forms ku right labantu laba bagcwalisa iform ngoba sekumele begcwalisa ama form lento seyilanhla izweni yabo asingalengisa izandla kafishane ya uzoba nama form awu1000 uvotelwa abantu abawu20 yabo lo muntu umgcwalisisa iform umshiya kanjalo lo muntu akana mpuphu akana sishibo ufike wamgcwalisisa iform wena wandlula bafika bamaphasela bamfakela iphasela athi ngiyaphila la umuntu ujatshuliswa iphakethe lamazambane elambile ngeke akukhohlwe njengami bangipha amasokisi Mhlungwane ngishada ngikhohle ukuthenga amasokisi ngathenga isudu edurayo Mhlungwane ngenza izinto ezidurayo kodwa ngakhohlwa nje isokisi kwafika umuntu wangipha amasokisi ayengeke ngomkhohlwa awukhohlwa ninamuntu yeah so yes so uyayizwa eyama ngithi ma comrade wrong ningayenzi in short mangulalela kahle mangabe siya kuyo recruiter yes ifocus yethu ayibe eksizena abantu man needs abantu badingana ngaleso sikhathi esifike ngawo badingana abantu ngaleso sikhathi yini esothi masiflathela lapho basale besicabanga kunento ethi know your neighbor campaign mina la Mhlungwane nginama braai pack efridge agcwele ingane zami zidla masisela zidla iyathatha iyalahla nangi emakhelwane lapha yana kana kudla mina ngiphuma la ngidlile breakfast kulo yamuza badlanga breakfast nayi ingane yakulo yamuza ayifundi nazi ingane azinawo ama sanitary towels yini senzani siMK akusingeke into enkulu futhi nampa abantu bawelwa izindlu akufuneki isingisi lapha mhlawumbe ungakuthi mawufika nje ungakakhulumi nange MK nganjani abantwana gogo amthenga amagwinya lapha sithi sixoxa nogogo sibe sipositive bazosishaya Mhlungwane futhi singenzi kanjalo bazosishaya basiqede siza abantu basho bathi hayi cha lo yamfana lo yana sizamvotela maye usizo akube ukuthi asinakho ke Mhlungwane kodwa singahlulwa izinto nje hayi lento yokugcwalisa amafuthi so what ngoba abantu bayahlaziya ukuthi uma sesiphethe yeah sizobe senza kanjani uzobe senza kanjani kusho ukuthi labantu bazi manje bazokhona ukubona uzokhona ukubazi nalesikhathi so lapha phezulu benzele okungcono bazosho bathi akanakho yena kodwa angazi noma uyangizwa yini ngiyakuzwe bamnkosi yazi kodwa ke uyabona nje le show manje iyangicabangisa bekuhanjiwe nje kule weekend njoba bekunano provincial chair wethu MK Party umama uMkhwebane yes ngiyathola ukuthi kugcwaliswa inqwaba yamafomu cishe u300 imali 300 and something ise possible lento isho angithi kunamagama nemizi sengabuyela manje wazi ngani lapha yana ukuthi ushiye kunjani ngisho ukuthi if kuukuthi akukenziwa lokho lokuthi ufike ufake something ngoba manje mhlambe singaba nokuthi si recruit 300 wabantu singasabuyeli angithi mina ku wrong ukuthi si recruit ngama forms but ngithe mina angikholelwa ukuthi imember ngikholelwa ekutheni athi umuntu manje sengicela iform ayicelele cela ukugcwalisa hayi ukuthi afuhlekwe nguwe ayithande lento ngaphakathi sakha lana into yothando yabo ayithande le MK ayithande ngishalela noma kungafika uRamaphosa upresident athi uzomconvince uyabo ngicabangisa sixoxa lapha nenye insizwa endala ethi iphotheli elenziwa abafana bamanje mabeshela intombi mabeshela intombi abafana abaningi ishimani sibona ngokuthi
sebese lo sitshela intombi ethi siyayithanda. Yebo. Kukhona omunye oshela le ntombi akakhulumi ngothando. Akakhulumi ngothando. Ubuka le ntombi ethi ithandane idingane. Abe ngiloku nje aprovide. Intombi vele iziyele yona. Iziyele yona lapha. Iyazi. Uyangikhumbuza nje. La akashongo nothi ngiyakuthanda lo. Uyangikhumbuza nje umkhumbuzo omunye umngani wami. Enganginaye ngisaseJozi ngihamba ngale eJozi. Yathi ngikhombisa omunye umbhede lapho omkhulu. Ngithi hey yabona mawuthole lo mbhede lo. Intombi ayivuki. Kusho letsizwa. Okay. So asike sibheke idingo zabantu. Estradini sakho uyandlula kuna pothole nawe ukhala ngepothole kodwa uyicomrade. Simenza umuntu kube nguye okhuluma ngeMK. Akube uye okhuluma ngeMK. Mangakho ama pothole undlule ku pothole nawe ukhala nabo. Hey Nkosi yami hey uyagega yabo. Yini ungazama ukuthi ugqiba ama pothole kube right. Ngoba bayakwazi wayiphi part. Wayiphi part. Kune idradi lapha siyakhala mase sibona abantu basebenza. Why uzokhala uthi hey iqembu elithize selenza ukuthi emgaqweni ngani ukhona ngabe ukwenzile wena. Angithi babona isidingo labantu benza. Uyabona umuntu masikhuluma njengabantu kunalento yabo marketing. Ama entrepreneur. Ufuna sibe ngabantu abanjalo ubuka isidingo labantu abasidingayo. Ukwazi ukugcwalisa ufulfill lesidingo salomuntu. Yabo kunalento lena abathi ku marketing AIDA method. Okay. Babo ke bayicheck ama comrade AIDA method. Okay. Strategy ongasebenzisa lezo. Ukuthi lo muntu lo wenza iattraction. Yabo? Umenze abe neinterest. Aphandle kokumfuhleka ngelobo umenze abe nedesire. Ngeke uhambe uyoshela intombi nje. Intombi ifuna iattracteke useza. Uyitshela ngothando kodwa ikhapha. Remember yeMK ubhema nogwayi ngapha uJackson skipper. Dakiwe. Akezwe nokuthi uthini lo muntu udala ngeke ngisizakale. Uhehwa yini? Umbuzo uthi uhehwa yini? Uhehwa yini lo muntu? Uyaboza yiba muhle kundiza inzipho wenze konke kwakame kahle ekhanda ube insizwa mawuzoya ebantwini ungavele nje usuke isinome kanjani. Sebe clean. Yes ube clean. Ube muhle. Yes. So siyanxusa kakhulu ma comrade siyanicela ku MK eMkhondo unity. Not just eMkhondo. Every national. National, provincial. Yes, regions. Stella ma comrade siyacela siyanxusa. Akube neunity sibambaneni siqhubeke ma comrade kungathi uma ngabe umuntu ekutshela into ubona ingathi akazilutho mbize kahle kunalento enginyanya le kwamanye ama political party bathi uyabonakala comrade ukuthi uyafika uyabonakala comrade ukuthi hayi ipolitiki asifundisaneni la sithathane kahle umuntu ungazotshengisa ukuthi wena unomqondo omkhulu ukudlula yena khuluma kahle yabo leyo kuchikhana ema meetingini comrade singayenzini asibambaneni okugcina mhlungwane esikhathini sakho ma comrade siyacela man sihlaselwe isifo esibe eMkhondo ngizosho la eMkhondo comrade uma uhamba uye emhlanganweni ingathi besingayeka ukudla manje ungadli ungaphuzi ziphathela amanzi akho ubekela ngoba ama comrade ayalimala komampela so please ma comrade angazi singayenza kanjani lento yokuthi kube nokudla nani ingathi besingayigwema man ama comrade silahlekelwa abafana abancane ama comrade amancane in short ane future in short uma ngabe sihlangana mhlamba ama get together creating ayinga arrangewa indaba yokudla indaba yokudla ingathi beyingama kancane mhlungwane seyixoxele umbono wami angithi kulokhonyani angithi ku wrong noma kunjani ngoba asazi kwenzakalani uzosuqhamuke nokudla unginike ngingakudla uphatheke kabi asisathembana asisathembana umkhuba uba sendlini so siyacela ama comrade ingathi lokudla bekungancishiswa konke neziphuzo umuntu akayiphathela amanzi akhe ayiphathela ukudla ngoba kuzoba inkinga ukuthi mangifika lapha namanzi ami ngibona abantu bengawaphuzi
sibhlungu ngomampela ngoba sisho kanje. Usathana usirobhile emkhona. Usirobhile kakhulu siyakhala. Akezwakala. Siyacela mani ngathi bekungancipha nani ma comrade msana ukuba bukhali mani nihambe nikhamisa. Ingathi angithi abukhala ama comrade. Ingathi besingayiqoqa la ekudleni ngoba kuyabonakala ukuthi isitha sisitargethe lapha ekudleni ngoba siyabona ukuthi siyakuthanda ukudla siyacela. Ngaphandle futhi kokuthanda kuyisidingo nakithi. Thola ukuthi asinalutho. Awunalutho vele uzodla bakutargetha lapho. Bakususe. Abasensitive. Ngoba phela manje masihamba la mkhonza sikhankasa uyabona uthe ubaba Nkosi ngathi nguye lo zoba imeya. Nami ngiyasifuna lesikhundla sobumeya ngimshaya uNkosi. Kanti uNkosi akanandaba nobumeya ungumfundisi lapha esontweni lakhe. Mase ngiyimeya bazoshunyayelwa bobani labantu abalapha. Mina ngibizela ibalekile lo isho. Ibalekile. Funa mina ngilandele umuntu akaziphathele amanzi akhe ziphathele ukudla kwakho ziphathele mangabe sikuma program noma sima meeting. Please comrade la yabo masingayibamba lapho. Kunzima noma ungeke ukubalekela ukufa kodwa nje asizameni ukuthi sinciphise ama comrade ukuze sizophepha manje. Ngoba sanje wangixoxa nawe nje ukuthi ngicabangelana umhlongwane uyasho nje ubuka nje ngithe lendoda lena ngathi ifuna lento yami. Ifuna lento yami lendoda lena ngona ungayishaya. Hayi thina sishayeki thina. Yezwaka. Sikubona sisalele umhlongwane ukuthi ayikhona. Nanga umhlongwane ufuna ukungiyadlala. Kodwa omunye phela ngangidlalela nje ngathi wena yeka lento yakho. Wathi hey ubone ngani? Hawu. Ubone ngani? Hayibo. Esontweni. Nasesontweni ziyabuya. Ngathi hayi yeka lento yakho. Angazi kwakuthi angisho kanjani ukuthi yeka lento yakho. Wathi hey ubone ngani ngiyaxolisa. Ngiyabuyela ngiyomtshela nje ukuthi angisayingeni lento yakhe. Akezwakala cha. Siyabonga. Siyabonga bamkhosi. Siyabonga kakhulu. And sithi nje on behalf of ama viewers wami la nama subscribers sami nama followers la abalalela lenkulumo. Congratulations. Thank you. Kule post ngizothini position of asithi position as an election manager sub-region yasemkhona. Siyabonga kakhulu and uyezwakala ukuthi cha siwinile siwumkhondo. Awusesihambile. Siyabonga kakhulu ngoba siyawazi namagalelo akho umsebenzi wenza. Sihambile emhlongwane sami. Akekho ongazi ukuthi yini oyenzele emkhulu. Kusazogijinga madoda kusazodabuka iteki tsotsi. Siyabonga kakhulu congratulate futhi sesiyodibana kwamanye ama program ezayo akhona mhlongwane maningi njengakule viki besihlelile sifuna ukuye Ward 9. Kuyozwakala. Ngoba mfuka mkhonza mani ubanjwa yilokho nalo bafethu neqhubeke njalo ngiya appreciate ama donation wenu. Ayangisiza kakhulu. Faka upetrol la. Sihamba siyoveza umsebenzi yabo bamkhosi basebenza labantu. Everything now my interviews sidinga data and everything qhubeke nifaka ama donations siya appreciate kakhulu. Sifuna lokhu improve yesuse nalento ye load shedding le ekhona la. Senze izinto sibe ne office lethu. Yabona siphume emotweni sibe sihle mhlongwane kodwa sesiyakhona kancane sibheke khona kubekani bafethu sasenza futhi elokishini sibe sihle asifune edrobheni sawusenze elokishini ukuze nabanye ogogo bakhona ukufika kuso. Siyabonga kakhulu support yenu encane kuthi wena incane inkulu kimi supportana umkhonza. Siyabonga kakhulu bafethu kini nonke malunga MK siyacela please supportana umkhonza nani malunga amanye ama political party supportana umkhonza ngoba umkhonza wenza umsebenzi omuhle. Ngiyacabanga umkhonza ubizi thina sodwa. Hayi yabona nje ngizoze ngikhulume kanti ngifuna igest ingene eze surprise labamangala ethi hawu ngase uyabona kusazongena abantu la sazongena abantu iloko engakho. Ngelinye ilanga sike siyishintshe nje singakhulumi ngepolitiki sikhulume ngento eseceleni. Lesikhulume ngokuphela komhlaba. Ngoba sakha isizwe ukuthi umhlaba uyophela nini. Sakha isizwe nala. Sisakha isizwe la. Abantu bakithi baphume ema drugsini baphume bantshontshe kancane lapha kuloko kunye okuhle. Siyabonga bamkhosi. Siyabonga kakhulu bafethu nani ngokulalela nokuviewer. Ngicela subscribe. If ungaka follow like TikTok please follow.
because kusekuningi okuzayo siyakuthembisa Yeah. kusazoshuba. MK is the way. Hayi. Forward ever, Yeah. backward never. Siyabonga. MK. Ngicela Mhlongwane phela ngiyathanda ukuthi ama comrade uma ngabe kunama idea Yes. bese besipha Yes. nathi uma besifuna mhlambe ukukhuluma Ama details, yes everything. Ubaba Nkosi indoda ekhululekile. yes Yabo nje la description. Ngizoyithola inamba yakhe. Manifuna ukuxhumana naye ngqo. yeah Nami ngizofaka nje ama details e-channel wonke la nawakho Ubaba Nkosi. yes Manifuna ukuxhumana naye. Ngiyahabula la. Siyahabula nani bafethu nizazohabula. Siyabonga ubaba bayatshela ukuthi so ngelinye ilanga siyobuya sikhulume ngesiGreek sikhulume ngesiHebheru nango umfundisi niyamazi uphile siyabonga mfethu Mkhwebane mama siyabonga advocate yeah siyabonga mama Mkhwebane uphile uNkulunkulu abe nawe nonke njengoba Macingwane niphile hawu baba president wethu gedla ihlekisa Nkosi yami ngena ngiyakhokhozela babezala siyabonga amen siyabonga